tura narivuze ngo abantu basiga muratinya kuvuga unabombaje kiri kibazo gutandukanye impano n'agakisa twebwe ntabwo twaje maze bavugira rimwe bati nabambwe. Yo, ariko Yesu ni mwiza kweri. Nshuti yanjye mwene data, ndagutumiye ku itariki 30 z'ukwa 11 uzabe uri muri Kigali. Tuzaba turi kumwe na Aram Ministries. Imana yabashyize album nziza yitwa Iyo Niyo Data ku mutima. Ni album iriho indirimbo nziza pe. Amakuru yose yo muri Bibiliya ari muri uwo muzingo. Tuzumva indirimbo ziri kuri album, twumve n'izakera, twumve ijambo ry'Imana, turirimbe, dusenge, tunezerwe. Ntuzabure, gura tike yawe muri caption nabona uburyo wayigura. Yigure nonaha utumire n'izindi nshuti zawe, muzaze twishimane na Aram Ministries. Nanjye nzaba mpari.
tuzamure impande ibiganza. Bwana sifuwe. Ntabwo nza nitokeza muri disipurine. Kofi wihangane. Bwana sifuwe. Tugiye kongera tugutume. Bwana sifuwe. Haleluya. Ono muntu ahagarara hasi. Bwana sifuwe. Bwana sifuwe. Tuzamura amaboko. Nta muntu waturaritse. Bwana sifuwe. Twiraritse twenyine kugira ngo tuze dutarame gusa. Bwana sifuwe. Bwana sifuwe. Kandi none impamvu hano ndoro ubwiza bw'Imana. Bwana sifuwe. Muntu yaza kwandikira ngo tuje gutarama muri alarm. Tiye je ndi mu nzira. Ndi kugenda. Bwana sifuwe. Rero turataramye kandi tuguye neza. Mureke dutange haleluya. Twongere dushime Imana. Bwana sifiwe. Amen. Tuzamure Imana ibiganza. Haleluya. Tutange haleluya gusa. Tukore kubwicuro. Bwana sifiwe. Moses nakora kuri piano gandamenya ko yasoje. Uramuriye kuri umukonga. Bwana sifiwe. Twike umukonga wakwire kuri. Bwana sifiwe. Tuzamure Imana ibiganza. Bwana sifiwe. Oh, tayari. Utofatwa keka. Kutuwasa gusa zonyine. Bwana sifiwe. Unezererwa Imana. Bwana sifiwe. Tuvuge cyane haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Tuzamure Imana ibiganza. Bwana sifiwe. Asifiwe. Tuzamure Imana ibiganza. Usati haleluya. Bwana Mungu wasensengesha aravuga ngo twebwe ngo barimze ngo tuza turimba ngo isi kakira. Bwana sifiwe. Abantu bakakira. Bwana sifiwe. Bikaba bisanzwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Bikaba ibyo dusanzwe tumenyereye. Ni icyo cyifuzo tugiye guhudumiya abashitsi twakiriwe mu guhotomo cyangwa se duheze. Bwana sifiwe. Haleluya. Mose abaye tayari. Curanga nimba bafitanya.
Take
amashyi. Sasa igitaramo kigeze, nico kuvuga amakuru gusa, nico kuhudumia no kwerekwa abashamje bagashaka uko batavyemeraga, ahubwo turabapo turabyemera. Makuta atubwiye amakuru gushaka tugafatanya iminsi 3, ariko hano mu mujyi basigaye bafatana nk'amezi 4. Ariko Makuta Imana yo mu ijuru n'umugisha yarakumbuye igitabo, yavuze n'amakuru yo kunywa inzoga nikawe yafuruze cyane, yakoze ku nzoga cyane kumugaragaro. Imana yo mu ijuru igumugisha. Sasa tugiye gutanga mwakomeje kuvuga ngo tubwirize twotangira kubwiriza mwuhumuriza, nimbabwira mwitangirira tukaja mukuva ubare goje byishima. Turamukubise ijisho rye na David yarambuye Bibiliya kera karayiso kanyambano karayiso kugira ngo tumumve bose. Ngiye kuzambariza iminota 8 kandi birenze ndamumpagaraje boze watwika cyane mu cya gitaramo twataramye ubundi mu kabiri ahantu ho tubutse bukeya. Ujye nkunda cyane ibintu by'amaganya cyane ahandi cyane jewe amasaha bapaje uyu ni umubyeyi wanje. Impamvu muvuze cyane namwe mwese muri ababyeyi, garamfere hariya cyane uri haraheke, ariko se mwoga isomo zo gutanga kumwe na garamfere ukubura umupaga narivuze ngo jewe amasaha saa 9 iyo mugeze wa saa 9 basi saa 9 yagomba agiye gushiramo bukeya yegereza ibyishimo atukonjereho bukeya kanyanga udukonjereho bukeya niturangiza dusingize kofi igitabo kubera ko yatwe ngo turatara amakuru nkabigiraho bukeya kubera ko ejo mufite amahombi n'ejo tuzogaruka asigaye muri ibi bisimba n'iri jambo tugiye kubwiriza. Twebwe turabawumbaje tugomba gusenga ibyifuzo. Hari abantu basigaye muratinya kuvuga ngo nabawumbaje. Twebwe turabawumbaje ubupinge ubyemere turabawumbaje. Niba utari umwumbaje ubiki kiri kibazo gutandukanya impano n'agakiza. Twebwe ntabwo twaje kumpano n'agakiza, twaje dufite impano n'agakiza byose, kuko nawe mufite impano zo guhimba mugari n'impano zo kuririmba, zose tubifatikanije zotubwira neza. Kandi muri concert tuzitaba, tuzotanga ifaranga uko dushoboye kugura amatike aho ari ubushobozi bwacu. Tuvuga ngo amen. None ga mwana wa data bazi twiruke nigereza bavuga ubutumwa, niturangiza kanyamano zo gusoza adusengera asengera concert, hanyuma mukomeze mwishime nimushima mukomeze mu ndebe gusa ni amahoro. Abafashwa muhaguruke. Ngwino zamuka.
nitwiruka gutyo turakandagira abantu buri muntu abyinira hari kugira ngo dutange umwana n'ibindi sawa. Mwigeze mukora n'amatelefone utari kuvuga ngo babayimba bakandagiye amatelefone ubundi rwitwazo babaye benshi tuzabona twese imbere wa mama nimuzamu hari ibintu mufite mukora yewe ese kiyo kuzawusaba uragwaye kandi umuzamu nawe tukubwira ndabito nimwikizi ndi tibu tugaye ushaka kuzoza icyambere vunja bikwazo vunja bikwazo reka mbasore icyo bisobanura nubwo ntazi Igiswahili cyane ariko ndagaragaza 50% uri gukuraho ibisita zo imbere yawe tuzamure gatore niba utakwizera tuzamure soso tuzamure zamura ikivuga cyo kumwizeza aho ishaka aho Sirembe bicara hanye ni number 2 ya please muri Kenya noneho hari igiswahili barambaje ku mpaka namo igiswahili cy'umubiri uboneka nenda hapo chini hapo chini muragamba none ga nembe kwicambere cyavunja bikwazo ikindi gitaramo cya kabiri ni gitaramo cya hayo bene cyo gutarama mudakora cyo gukora no kubita ni gukora cyo gukora no mu maso abagwa mu maso bakakora cyo gitaramo cya kabiri gitaramo cya gatatu ikindi gitaramo cya gatatu neza cya ruzenga neza cyanje bita ni gitaramo cy'amafishi jewe ndakunda cyane nawe murakunda ndabizi turaziranye muzamwijijisha murakunda jewe nabwiye abantu babaje abantu bandikuru bapinga abantu ngo yeko ubara n'abiyumva nawe bakisenga ngo basiga babisha uzotegura umunsi muhamagara umuyumbe muri abaka uzumukubita no mucumba muge kubambwiye ngo uzobirwa cyangwa usenga senga cyangwa ureka
aza gukora igitangaza. Tuvuga ngo amen. Aza gukorera igitangaza. Nimba bafite impano uzuye, nimba atazaba yifite bizagaragara. Rero jewe ngiye mbatura igitaramo cy'uvuga ngo mvunje bakwazo muri harafu. Kubita ibisitaza biri imbere yanyu ko mfite kugendereza. Sasa Moses tia ingine ya kitoko kisha tupatie mwenye anataka kuhubiri au hubiri mimi ni kitu tukaje mwangalie kusha Bueno.